Wengane zakwethu-ke nginibingelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzovunywa khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Art. Noma uqala ungena kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Zindaba-ke ezingazinhle esiqhamuka nazo njengamanje ezokuthi-ke lo siso sesithombeni igama lakhe nguNobahle Ntshungu-ke wakwaqoloqolo eMthwalume. Kuthiwa-ke uhambe ethi uyogeza-ke emfuleni wafike-ke wabulawa. Kuthiwa-ke umbulali umnqume-ke ikhanda lahlukana-ke nomzimba. Wengane zakwethu zindaba-ke ehlasimulisa umzimba lezi wengane zakuthiwa-ke noma-ke amaphoyisa athathe-ke umyeni wakhe ayomphonsa-ke imibuzo. Abantu abaningi baphole kanje-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke le nto yaseMthwalume NPS-ke yokuhlukunyezwa kwesifazane babulawa ngesihluku iyophela nini. Nangomunye uthi yazi indlela abantu besifazane abafa ngayo ungafunga ukuthi-ke kunesimemezelo esiphumile sokuthi ababulawa. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono ukuthi ucabangani ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section, ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Mina sengiphuma kanje.